Allah. A v dvijnima postači komiro ker. Ker yamangedova. Ker yamangedova te bara keremu bereketi. Tera kemo ker. To je zadovoljno. Mansar da mire familjaje. Ali Allah. Dođa ker jumle a taritiro. Postachitano. Koji ibadetitano tuke. Samera koje. Sakefeja. Manglum това всевепи тя чавле си рибок им тя чавле си рожет. А таретиро. Allah. Ачав амарида Бог. Има марода жет ко дивеке да катериува. Каршитуте ко судно диве. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah esro rahatlako, Allah esro bereketu uprutu mende minşallah tovel upramende. Hamdi Allah ese subhanahu wa ta'ala bašo svako lesro blagodati, salavatem selam amare magle peygamberese. Amare magle habibese. Amare magle resulese Muhammedese sallallahu aleyhi ve sellem. Ananeli agar. Kada janiye deka kabult ki neso misafiri ko ker. Automatski počminila ko ker nekako ek aver atmosfera to se te nolpe. Onaj šukar. Mangeti kalanguleste. Odobor kada su mangeti saginele pa duri papučeda ko prečivjale se. Samo kada kađalpe se, to zadovoljno, to srećno. Te šaj tutar tarotiro domaćelnako, tarotiri familija samo šukari pa te prenesenel, a vrel tarotiro ker. Subhanallah. Ste nama как интересно случка. Ек диве пладни нелава. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bešela pire sahabencer. Im kodva bešiva o Resuli sallallahu aleyhi ve sellem kava kerel pire sahabenke. O manusha kada ga kuen vakiri ko cennet. Svako kađanel vakiri piro ker pošukar nego со джангля по керва керики дојнаја. Према положај, према оделија манушесере, савкода положај ко велева керико ко дженнети. Добро. Свако каđанел пиро тан. Свако каđанел пиро кјоше, пошукар него со джангале ке дојнаја. Ковеленге дозволиме вакери те хидемпе вакери ко диве джумакоро. Ема дава диве, а дија джума ка траинеленге ко борсо траингаленгери дојнаја. О време таре дојнаја. Одовар кака траинел. Кеда ка завршинел пе вакери. И джума ковен вакери упутиме Allahi subhanahu wa ta'ala. Kada kađan, ковеленге покажиме вакерек бари долина, дженетско градина. Ема те вакери си поставиме јек столица. Столица која светини,
обложимите ни ко рубинија, ко диамантија, злато, сребро, ко скапоценета бара кола, а двите непроценнива ке дујнаја, а ту веќе и ситулен ке дија столица која светини. Ем коволту ке вакердо беш ке ќе столица. Мануш кова сока овеле се нудимете бешел ке столица, ко сетини песар почастено мисафири. На не никој на не соја со шајте успорединија два положај за со вакерио Ресуле, значи ептен кове сајгиме тари страна Аллах есир. Ем која дава моменти Аллахи субхана ва таала ка покажини пе туке. Ла хауле ва куввете илла билла. Тука дике Аллахе субхана ва таала ко оригинално суфати лико сар со доликујнела Аллах есе. Ем ко садава па дури ка волту ке покажимеле сро арши те дикеле. Кеда шуња Ебу Хурейра радијаллаху ан наштинеаните на обратини пе ко Ресуле алейхиссалам те чинавиле, така ја Расулуллах, зар аменка дикај Аллахе? А Ресуле алейхиссалам кавакери Ебу Хурейра сар дикена вакери о кам тај месечина кеда и вакери ведро чисто диве тај чисто и рад кри дикајлен бучукар дикајлен ема гјарда вакери ка дикен вакери Аллахе субхана ва таала вакери ко џеннети чисто ем светло ка дикеле емо џенетлие теуаш качалјол таро шужипа Аллахе сиро субхана ва таала. Ема кета ни сајгија. А кета ни сајгија кова Аллахи субхана ва таала спреминела ле џенетлијас. Муке надава. Муке само со ковен нудимете бешенки столица. По Аллахи покажинела пестоменги. Покажинела пелесиро арши. Ко садава по Аллахи субхана ва таала какерел тој Аллахи. Ла хауле ва куввете илла билла. Вакеру Ресуле алейхиссалам о Аллахи ко братинелпе туке ла фенцар о ту фулјанем фулјан. Сетинеа ли ту вакери? Додека ињалне ки дујнаја кергја не со пркос, не са ви бутин, кергјална со најнеко кефе Аллахе се дава. Сад тева крајк тикнозе улумиња, што неправда. А манушка ладжаргел, вака вакери Аллах бе, Аллах, па зар ту маѓа нали опростењан баш одава? Аллах ка вакер оја, опростењум туке. Емедаре сењан кој савко тан, се вепи со се миро рахмет, миро милост, тано побаро тарода тиро гјонај. Аллаху акбар. Аллахи субхана ва таала ка наредини да водек облако упредија столица. Упротуте додека беше. Ем као вен вакери сар капке, сар бршим. Ама Аллах капке та не таро рахмет. Ко лака канден вакери ко миски Аллах ја Раб. Ко миски кога со никад носетиња не сав ко миски јако и няко џеннет. Ама клај не са авер мис. Авер миристан вакава. Угодно, пријатно. Манглој нека. Ем ка нудини пестуке ле са со мангија. Садава се ту менги обикиме ле. Нудинелато Аллахи субхана ва таала те ле садава. Откако ка завршинела дава беше бе Аллахе. Аллах ја Раб. Овозможи на менга ква шужипа. Тега ника
наредини пеленге те джанва кири кој пазари. Ко дженети пазари. Спомнигам неко претходна дерса Исо дека и си. Ама чудното на кога пазари ништо на бикини пе, а ништо па ни на кинела беда. Бики ба, кини ба, јараш вараш на не ко дженети. Лева сука киран кала дженет ли јадари. Кава керо Ресули алейхи салам ка составинем пе. Ка дикем по дженет ли машкар пестем ка керен лафетаро пире благодатија. Кој ки сави положбата на ко дженети? Ем свако ако се тинга пе мазуни, о Аллах и подобринела ли сири состојба. Со се туга, неправда, мазуни на постојнела ко дженети. Ему Аллахи субханаху ва та'ала му келек баулал, кола вена буд пошуже него соине, а ола и веќе ко дженети, ола веќе таму се собележиме, меселин по 3 до 4 верштане, кој најшуже шејатане, кој најшуже оликотане, светлатане. Ама кога пазари, и каде балолаја вена панда пошуже, него соине. Панда посилнада, него соине. Па дури ленгоро муј, тано посветло, повесело, него соине. Кера джанапес, кере купумаре кера, тоест кера джанапес купумаре ромна, купумаре кралице, када кади келен ромна кава керен, ама шу жојнан вакери. Ама шу жојнан вакери. Бутинјан пошужо вакери, а кана него сојнанине вакери. А олада истора кене помаре ромњан пошуже, него со му келен кере. Ема кала мануша ка обратинем пем кава керен, помаре ромненге, асар матова пошуже. Асар матова пошуже, када гелям ко зијарети ко Аллах. Аллах, ја Раб. Ово зможи на менге. Ахва шужи па субханаллах. О самото шуниба. Царо о Ресули алейхи салам објаснила и ситуација дженетенгери. Ча чутне се сетинама. Кој е интересно хадисе када вакери о Ресули алейхи салам о кабури нека си роковол джехенеме сири јама, нека си рикол дженете сири бавча. Ем се ти нама те дека е си кај со вакерена адала со ковен ко джехенем, вакерен ја Раб, никад матовол о джехенем. Пошукар мангете бешава кари него тоа ко джехенем. Ама дала со ковен ко дженете сире бавче, кола кади кем помаро тано лава кена ја Раб сигер. Сигер тоа јомул кијаме, о пропасе светосиро, дешајте джамаги ко дженет. Ем че чутне се манушка да шунело благодатија, а пакенува дека трудинама максимум те и калав деталија, те пренесена автомега деталјата роđените, ем че чутне се ке да шуне дека и си моменти. Ко те шајте зијаретине Аллахе субханаху ва та'ала. Те джаки посета ко Аллахи субханаху ва та'ала. Валлахи, сарсова крилијек улема, сајсито ко джанет. Са со мангеа, са со пишињамле, са со мангела ти душа и со дикан, и со надикан сајсито. Ама ке да дике, оши жујпа Аллахе серо субханаху ва та'ала, ту би сревиш од джанет. Ту више на нету потреба нисо се, а джареа само наредно моменти те дикеле повтор. Аллах иншаллах, то возможи намеки. Ко сада ванели, шу жипате дике Аллахе, а китема инам тарохурија, па јада иншаллах продолжи наја, те кера лафи тарохурија. Охуријата не обекиме е дженетлијенки. Бизени са висомни. Свако ко веле по дуј, шехидија ко веле нефтаваре шта и дуј.
Меѓутоа миси не саве мануша коте па накидујна ја и неоленге обекиме хурие. Или по Ресуле алейхи салам дикален конокно путување кедајне. Или по Ресуле алейхи салам и не информириме таракала. Мануша кола па накодживди па динденге хурие. Или па дикаленге хурие. Свако мануш кога со бешелајне Мухамеде салаллаху алейхи ве селем забележимејтано ки историја дека свако осетинелајне пе сајгиме тари страна и Мухамеде алейхи салам. Свако. Па дури и си предека со сахабе ханајне совел, па кава керејне валлахи, Мано Ресуле алейхи салам ангела највише таросава сахаби. А од дујте сахаби кава керел на тут, валлахи вакери, ман мангела вакери највеќе. Ке слушка дуј сахабе ја те керна лафи машкарпесе, емосулу и потврдена дека о Ресуле алейхи салам оле највише мангела. И вакерла хајде кажајм капучај Мухамеде алейхи салам. Трика овсука вакерла. Керинам упутингепе ко Ресуле алейхи салам. Кера шунга о Ресуле алейхи салам вакерга ме мангава ту мене солдуен, а моле вакери мангава ле хари побут. Дека и не тужно, меѓутоа о хукми, о мудрост, тоа хадисите но дека о Ресуле алейхи салам и неле есавко ахляко, есавко понашај, со свако кој ка бешели не олеа, осетинелајне пе сајгиме, осетинелајне пе почитуиме, осетинелајне пе и не мангуло. Кеде јаде реđe со слободно шајне свако те вакерал валлахи, ман мангела највише о Ресуле алейхи салам. Ама историја забележила дека бут мангале е Мухамеде алейхи салам и не Абу Бакр радијаллаху ан, и не Омери, и не Осман, и не Алија радијаллаху ан. Дали постојнела нешто коте о Ресуле алейхи салам обекинѓаленге дека и силен хурие па на кодживди па? Ој. Сарко побут случаја када о Ресуле алейхи салам радуин керела Абу Бакаре, дженетеја, капиенцар, дворонцар, а ја до Ресуле алейхи салам радуин керела Абу Бакаре хуријанцар. Кавакери о Ресули салаллаху алейхи ве селем ко дженети. Постојнела вакери ек врстата рухурие кова Аллахи субханаху ва таала керјален тари ружа, таро каранфили. Па дури кога бе преде вакер дека лингере балата нисо тари ружа. Емленгоро анаф e kale huring kulotane kere tari ruja penjarditane palanaf verdijat. Ema ko shungen ne soputi lafi verdijat, janen deka latane hurie kola Allahi subhanahu wa ta'ala storialen tari taro karanfili tari ruja verdijat. Em kavakeri Resule alaihi salam deka tari ja grupa hurie Ebu Bakare i sile shtarshale savke hurije. Allah jar. Neri svako dženetli i sile duj. O šehide i silen eftavare šta duj. Ама Ebu Bakar само тарјакија врста вердија. Хурие кердитари ружа. Па авер предаја и силен бала каранфили. А Ebu Bakar sile shtarshale savke hurije kola ađarenale. Кек прилика
O Resuli a.s. ka vakirel kada njumine vakiri Kisra konok na putovanj kada njumine покажи ја пе манге вакери дујне. Ема деја дујне вакери парав дели кој кваш. Емолатари клили вакери хори. Одма вакери почумна коњанту, касерињанту. Ојка вакери манге дикели вакери аке ален. Ема кала кашта вакери джилате, а и не вакери ефтава решилјаде кашта. Кривоја дикава. Ефтава решилјаде кашта е савкеиси. Свако е каш и силе по ефтава решилјаде гранке. И свако гранка и си по ефтава решилјаде листија. Ако свако е клисто, и си вакери по ек хурија. Кола и задужиме е дале манушенге кола мангена Ебу Бакаре радијаллаху анху. О, ла хавле ла куввете илла биллахил азим. Која дереџа е силе Ебу Бакар? Која дереџа е силе Ебу Бакар те манге Ебу Бакаре? Валлахи на мукела мазуни. Те манге Ебу Бакаре и си хурие, торкале ефтава решилјаде кашта, па свако каше силе по ефтава решилјаде гранке, свако гранка и силе ефтава решилјаде листа, ко свако е клисто и си по хурија, која џарела дале мануше, ко со мангле Ебу Бакаре. Која дереџата некаја, кото Аллахи субханаху ва таала почастинелале па накидујнаја Ебу Бакаре. Аллахи тололја задоволно. Дикаво сати пенавајде пандахари, иншалла. Ка продолжина, пошто намагавате му каф пандај дуи случаи си има со магавате принесинале. Едноставно намагавате одвојнаве Омере и Османе тар Ебу Бакар радијаллаху анху. Вакери о Ресули саллаллаху алейхи ве селем када дикајек диве Омере. Вакери Омер. Вакери док башилумте совав. Диклум вакери косоно јек шужо дворцо. Им диклум вакери која дова дворцо је ке џувља, која лелајна вакери абдеси. Ама џанглум вакери катуња љубоморно. Им вакери телјаргум вакери мошеро. И пенгум на дикава вакери алеси хурија ко џеннети. Се џаннава дека тано вакери љубоморно. Омери када шунге, ако вакерија, валлахи, ја Расулјуллах, зар мели това втуке љубоморно? Ако е тано јек верзија, го забележале и Бухарите и Муслим торе Бухарира, а ке слично верзија регола Исо ракла ке Бухарија, дека Ресули алейхиссалам када и не воздиме код ноќно путување, диклава ке рек огромно палата. Па када почлија, е Џибрилева ке ри кој касире ке палата бари огромно, вакир геле се вакир Мухамед, а кејата ни вакири палата таро Ебу Бакар. Ема те диклума ке ри ке џувља, тој се ке хурија. Ем телјарјум вакири мошеро. Пењум, вакири. Надикава Омере сере хурија, пошто Омери тано вакири љубоморно. Ем када вакирја е Омере се, а ке случка Омери вакирја дава курбани ме дија и ме даде. Зар ме, ја Расулјуллах, това љубоморно вакири туке? Зар ме? Кек прилика
кек прилика Омери радијаллаху ан и керела сар худба и керела. И керела насихат и сахабек. Ама па шејтанот джико кабуритаро Ресули алейхиссалам, а джико Ресули алейхиссалам парумета на Абу Бакар. И ушела Омери која кава кидесеро кери балафи, те вакерел ко дженете вакери постоинела вакери јек дворцо. Има два дворцо. И силе вакери паншел удара. Паншел удара. Ако свако јек удар и си вакери панчиља де ворие, ла хавле ла куввете илла биллах. Ако свако јек удар и си по панчиља де ворие. Ема кала хуријата не вакери башо пейгамберија, башо шехидија. И миринело по шерона коро Мухаммед алейхиссалам, им кавакери угодно то велту ке вакери ја Расулуллах им дикела ресро мезари. Па му кела хари по шеро по поглед вакери хари по телем дикело кабури тар Ебу Бекар, а пошто Ебу Бекар тано исто искрено веровесников, награда и силе, джанела дека овдете на код друштво Мухамеде алейхиссалам, ка вакерел туке да некол угодно. Па дикела вакери пе погледеа пес Омери вакерела, Омер, кеда ту вакери кове шехиди, па ка вакери Коркор Омери де пучела, им Коркор Омери одговори нел. Адава, кова со икалгјама тари Мека, мангјама ки Медина, ов шај вакерите керамада туав шехиди. Ла хавле ла куввете биллах. Валлахи те смилунел пе саве манушата на Аллах субханаллах. Валлахи то волам царничала задовол. Ема чола менге панајек сахаби те кераоле саллафи кова пакјава дека ка памтиненим ка манген а ке случка. Забележила пе ко владевање тар Ебу Бекар. Ко владевање тар Ебу Бекар астарјаек периодек буд бари суша астарја. Значи најне бършим кам плот на не. Ема вела вакерек делегација група на романушатар муслимани вена кој Ебу Бекар вакрела Ебу Бекар астарјамен бари суша со текера сар текера. Ебу Бекар ка вакерела кава проблеми иншааллах ка завршинел бе вакери доктор Акјал ги овел. Значи джико акшам. Сабе не мислиње кана каде сини пе нешто. Меѓутим, пред веќе од дивете зајдинел, окам, пред и кјол веќе и рад, кеда дикела дека авена Османи. Османи бен Афан. Има дава Османи авела таро Шам, авела тари Сирија авела. Ама натовариме и тано бут, баре робаја натовариме. Перде, значи крцали со пена Марио Рома, о камиле. Пердо, разно полоди, разно хајбе, пиве, разно семе, значи најне со најнеле, пошто ки историја забележиме дека Османи не баро трговцо и неле. Ем најне таро слаба, него не таро барвале сахабија. Кеда диклеле вакери о Мединција, сабену путингепе на королевство. Вакери Осман, Алјан вакери баре караванеа вакери, аменде бари суша вакери. Ка бикнеле аменге вакери тири стока. Тири стока. Ка вакерела коборту мен манге дена, пошо ленде бари суша тано. И екана и роба со и силе, манге да те кинело Мединце. Кобор вакери каденма, вакери еке Осман вакери, ту кобор дингјан вакери, ако дингјан нијек дирхеми, а мен кадато вакери дуј дирхеми. А на вакери? А двајдано хари. Епа кобор вакери манге, јак шун вакери алла. Кадато вакери 3 дирхемија,
Значи тоа кулужиња ние камен кадату три негва керела на кадату штар дирхемија. Османи ибн Афан раделаху анка вакерал не вакери. А двајтано хари вакери. Осма вакери мена неамен вакери. А менја мединце вакери. Ко борте дато повише на неамен. Суша старјамен. На нипа. Вакери па ме сима вакери. Јек со делама вакери. Побут него ту мен вакери со нудиња нама. Еко бор вакери побут вакери па штар пути да е ту више вакери. А освен на мен да равер трговција на не вакери. На вакери. И си јек со делама вакери 10 пути више башо јек дирхеми. 10 пути вакери. Која дава? Османи раделаху ан, кад цитиринали го аети, ки сурето Ел-Енанам, шелушова решо ке така вакерило Аллахи субханаху таала, кој керила ек шукар бути, кој вакери 10 пути вакери наградиме. Османи. Вакери, овен манге сведокија оту мену муслиманија. Сакава каравани, пердос токаја робаја, давале ко нафа Аллах есроту менге. Аллахи кадилма вакери 10 пути вакери више. Со десинала бакана. О Ибн Аббас раделаху анка вакерел. Дикруме пейгамбере саллаллаху алейхи ве селем ко суно. О, субханаллах. Бути јако танахава. Дикрум вакери ко суно вакери пейгамбере саллаллаху алейхи ве селем. Сарита но вакери којек грас. Јашиниле. Парно емкали бојајне есро грас. Хуравдо вакери ко најшујже ше ем светинелајне вакеро Ресули алейхи селам. Ем сигарелајне вакери негде теџал. Наштине вакера те напучавле ја Расулулла. Кај сигаре вакери пожелињум те ди капту, жедноњум те ди капту. Ова Ресули саллаллаху алейхи ве селем ка вакерел Ибн Аббас, Османи со динѓа вакери и садака која нафа Аллах есиро. О, субханаллах. О Аллахи прифатиња есири садака. Османи со динѓа и садака која нафа Аллах есиро. О Аллахи прифатиња вакери лесири садака. Модридиња лесе вакери хурија вакери ко џентет. Еке вакери, сигараја вакери тереса вакери, ке Османе серо, ке хурија коробијав. О, субханаллах. Со шеј мануш те вакери, Аллах смилуј ту оленге, ем смилуј ту аменге. Аллах керамен това пошука него сојна. Аллах цидемен да свако гафлети, свако мрза. Цидемен да свако гибети. Бара кера маро имани. Бара кера маре дове, амари шезна, маро истиквари. Керамен барем јек това опашетара кала мануша поколапа на ки дујнаја обеки мене ге од джендеда емо хорија. Аллах тара келту мене чала. Савиле сакалбеа. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуh.